haya ngo witwa nde? Bakunda. Ngo tuza tukwita bakunda kuroba. Ngatebuka ye. Niko. Ariko ayo mafi kari gutera se? Niko ye. Ese burya ubwo bayafatiye mu gatimba? Komeza uze rero. Ngwino rwose ngwino. Komeza uze. Ubu ufasha amafa ngahe muri iki gitondo? Ni nk'umunani. Nk'umunani. Ubwo se haraba ari mangahe? Harimo nk'ibiro bingahe ubwo? Urebye wenda harimo nk'ibiro nka bitatu. Bitatu ubwo ni amafaranga ngahe? Bibiri. Izi se ko mbona wazikataguyemo imbere? Nyine izo ngizo nazikoresha uko mbona shaka kugira ngo mbage n'izi ngizo nazo zikorera isuku azishyire ku muzani. Muhita bazijyana gutya? Bazijyana gutya umuranguje nikazijyana. Izo fi ziri ngo ko izo nkunda zitwa ipupu. Zira si ipupu. Tarapia. Ni izihe fata turebe, fata mu ntoki ntacyo. Iyo yitwa? Tarapia. Iyo niyo yitwa tarapia. Kuzanye kamwe se? Turimo. Turimo. Kari dutoye se ko mura tutarakura. Niko zikura. Ariko izo ziraryoha cyane. Iyo izo zindi ziri hasi? Izo ngizo bazita imamba. Imamba? Iyo niyo mamba? Okay, byiza cyane. Ariko ziraryoha se? Ziraryoha bya hatari. Ubwo nazo uraze uzikore nk'izi? Nazo ndenda zibaga. Zikore mamara yenda nyine zishyire ku mugozi. Okay, sawa kabisa urakoze cyane. Yego. Mzee nawe se izi nizo uzanye? Ko mbona sare mono dutoye? Indugu. Ubu zini indugu. Zarakuze. Ubu ariko warobye nyinshi. Witwa ndise mzee? Petero. Ubu wabyutse nka sangapi? Uri muri aya mazi. Mzee ariko ushobora kuba aka kazi ukamazemo igihe kinini? Natangiye kuba imyaka 13. Data we. Akana kwiga. Uwe ko muze ujura rutari ifi? Ifi ntabwo ari none se ubu ku munsi ukorera nkangahe? Biterwa n'uko Imana iba yampaye. Imana iba yaguhaye. Agafaranga ariko ubu nuko ngo ukoresha ubu bwato, ubu nibwo bw'abarobyi. Nibwo bw'abarobyi. Aka kazi se muze ubu kare kaboneka mu dufaranga. Nko ku munsi ushaka kwinjiza ngahe? Ntabwo ujya hasi igihumbi. Okay. Sawa murakoze muze.